Dobar dan svima, dobrodošli na kanal Auto Pregledi. Ove nedelje imamo jednu od onih auto epizoda gdje se tačno vidi u kom pravcu ide industrija. Kina pokazuje baterije koje se, bar po tvrdnjama proizvođača, pune skoro kao što se nekad sipalo gorivo. Tesla se vraća u nekim europskim zemljama, ali je BYD i dalje za vratom. A u Americi, dok svi pričaju o električnim automobilima, GM ulaže $100 miliona u pogone za menjače, motore i velike pick-upove. Drugim rečima, EV budućnost dolazi, ali benzinci i hibridi još nisu rekli posljednju reč. Kina i baterije. Punjenje postaje glavna bitka. Glavna vest nedelje dolazi iz Kine, odnosno sa Peking Auto Showa. Ako smo ranije na salonima gledali motore, dizajn i konjske snage, sada se najviše priča o baterijama, punjačima, čipovima i softveru. Na sajmu je prikazano više od 1450 vozila i preko 180 svjetskih premijera, ali najveća poruka nije jedan konkretan model. Najveća poruka je da Kina želi da reši ono što je dugo bio najveći problem električnih automobila – vreme punjenja. CATL, najveći proizvođač baterija na svijetu, predstavio je treću generaciju Shenzhou LFP baterije. Prema njihovim tvrdnjama, baterija može da se napuni od 10 do 80% za 3 minuta i 44 sekunde, a od 10 do 98% za oko 6 minuta i 27 sekundi. Ako se ove brojke potvrde u realnoj upotrebi, to je ogroman pomak. Jer do sada je za mnoge kupce glavna dilema bila: dobro, EV je tih i brz, ali šta kad trebam da čekam pola sata na punjaču? Naravno, treba biti oprezan. Jedno su idealni uslovi, laboratorija i promotivni podaci. Drugo je realan život, temperatura, stanje baterije, snaga punjača, zauzeta infrastruktura i dugoročna degradacija. Ali trend je jasan, više se ne takmiči samo ko ima veći domet, nego ko može brže i stabilnije da se puni. Tesla se vraća u Europu, ali nije sama. Druga velika vest je Tesla. Posle slabijih godina u Europi, aprilske registracije pokazuju oporavak u nekoliko važnih tržišta. Prema Reutersu, Tesla je u aprilu imala rast registracija od oko 102% u Danskoj, 112% u Francuskoj i 23% u Holandiji, u odnosu na isti mjesec prošle godine. To zvuči kao veliki povratak, ali priča ima drugi deo. U Danskoj je Tesla u aprilu prodavala manje automobila od kineskog Xpenga, a u Holandiju je prestigao BYD. Dakle, Tesla se oporavlja, ali tržište više nije ono od pre 5 godina, kada je model Y praktično bio default izbor za mnoge EV kupce. Danas kupac gleda BYD, Xpeng, Geely, Zeekr, evropske brendove, Korejce, sve. I zato je ova vest važna. Tesla još ima snagu brenda, mrežu punjača i softverski imidž, ali više nema prazan teren ispred sebe. BYD pada kod kuće, ali raste napolju. Treća vest je zanimljiva, jer na prvi pogled deluje kontradiktorno. BYD, najveći kineski EV igrač i Teslin najveći globalni rival, u aprilu beleži pad prodaje od 15,5% u odnosu na prošli april. To je 8. mjesec za redom da prodaja pada. Razlog? Kina je postala brutalno konkurentno tržište. Cene se spuštaju, subvencije se menjaju, kupci traže više tehnologije za manje novca, a lokalni rivali kao Geely i Leap Motor pritiskaju sve jače. Ali istovremeno, BYD-ov izvoz putničkih automobila i pick-upova skače oko 35%, na oko 130.000 vozila u aprilu. To je suština ove priče. BYD više ne zavisi samo od Kine. On želi Europu, Australiju, Južnu Ameriku, Bliski istok i sve više globalnih tržišta. Zato ovu vest ne bih čitao kao BYD je u problemu, nego kao BYD se menja. Kod kuće se bori u cenovnom ratu, a napolju gradi globalni brend. GM ulaže u benzinske kamione i SUV modele. Četvrta vest nas vodi u Ameriku. General Motors je objavio da ukupna ulaganja u američku proizvodnju sada prelaze $6 milijardi u posljednjih 12 mjeseci, a nova runda uključuje $830 miliona za 3 pogona. Najbitnije, Romulus dobija $300 miliona za povećanje kapaciteta 10-stepenih automatskih menjača. Toledo dobija dodatnih 40 miliona za menjače za lake kamione, a Saginaw dobija investiciju za komponente motora sljedeće generacije. Prevod na normalan jezik, GM i dalje ozbiljno računa na velike pick-upove, SUV modele, korvete i motore sa unutrašnjim sagorevanjem. Ne zato što ne veruju u EV, nego zato što trenutno najviše novca zarađuju na velikim profitabilnim vozilima.
Ovo je dobra lekcija, autoindustrija ne ide pravolinijski. Jedna ruka ulaže u baterije i softver, druga ruka čuva ono što plaća račune danas. Ford, profit gore, EV gubici i dalje vole. Peta vest je Ford. Kompanija je podigla godišnju prognozu profita za $500 miliona. Delom, zahvaljujući velikom tarifnom efektu i boljim rezultatima u prvom kvartalu. Ali električan deo priče i dalje nije lak. Fordova EV divizija, model E, je u prvom kvartalu imala gubitak od $777 miliona. To je malo bolje nego prošle godine, ali i dalje ogromna cifra. Ovo objašnjava zašto Ford toliko priča o jeftinoj EV platformi i pristupačnijem električnom pick-upu. Problem nije samo napraviti EV, problem je napraviti EV koji kupac hoće po cenu koju može da plati, a da proizvođač ne gubi novac na svakom primjerku. To je trenutno najteži zadatak za tradicionalne proizvođače. Kako se takmičiti sa Kinom i Teslom, a ne spaliti milijarde usput. Europska unija i Kina, carine, minimalne cene i meko sletanje. Šesta vest je možda manje atraktivna za thumbnail, ali je veoma važna za europske kupce. Kineski ministar trgovine rekao je da su Kina i Europska unija došle do neke vrste mekog sletanja oko carina na kineske električne automobile. EU od 2024. ima dodatne dažbine na EV proizvedene u Kini, ali se sada sve više priča o alternativama. Minimalne cene, kvote i pojedinačni dogovori po modelima. Primjer je Cupra Tavascan, Volkswagenov model koji se proizvodi u Kini, a za koji je Europska komisija ranije dobila izuzetak pod određenim uslovima. Zašto je ovo bitno? Zato što cena kineskih EV u Europi ne zavisi samo od fabrike i baterije, zavisi od politike, carina, kvota i dogovora. Ako se nađe kompromis, kineski automobili će lakše dolaziti u Europu, ako se sukob zaoštri, cene mogu ostati više, a izbor manji. Australija pokazuje koliko se brzo tržište može promeniti. Sedma vest dolazi za Australiju, ali je važna kao globalni signal. U aprilu su električni automobili tamo došli do rekordnog udela od oko 16,4% tržišta. To je otprilike svaki šesti novi auto. Posebno je zanimljivo da rast ne nose samo Tesla i klasični premium EV. BYD je veoma jak, a pominju se i Geely i Zeekr. BYD je čak došao do drugog mesta među svim brendovima u Australiji, iza Toyote prema lokalnim podacima. Zašto ubaciti Australiju u globalne vesti? Zato što pokazuje kako se tržište menja kada se poklope tri stvari. Veći izbor modela, bolja dostupnost i visoke cene goriva. Kada kupac ima realnu alternativu, EV udeo može vrlo brzo da skoči. Ako spojimo sve vesti ove nedelje, slika je prilično jasna. Kina gura tehnologiju, posebno baterije i brzo punjenje. Tesla se oporavlja u Europi, ali više nema monopol na pažnju. BYD ima pritisak od kuće, ali raste napolju. Europa pokušava da balansira između zaštite domaće industrije i jeftinih EV za kupce. A Amerika, bar kroz GM i Ford, i dalje mora da zaradi novac na velikim benzinskim i hibridnim vozilima dok traži profitabilan put ka EV budućnosti. 2026. neće biti godina u kojoj će jedna tehnologija pobediti. Ovo će biti godina mešanja, EV, hibridi, plug-in hibridi i klasični motori. Živeće paralelno, ali pritisak iz Kine će naterati sve ostale da budu brži, jeftiniji i tehnički ozbiljniji. Hvala vam što ste gledali, zapratite kanal, lajkujte video i pišite koja vest ima najveći utisak na vas.